Buongiorno madame. Buongiorno a tutti, Così vous appellas. Elieto, De nun de figlia. Elieto Duran, De nun de fenno. de Fenno, E de figlio. Tremolieidos, Un s'es nascudo. all'ostal, Així, a l'estrada? a Seu Veneto. A tre tempi mio padre stato Fenno, mio padre, a quel vicino, lui che poteva sortire, veniva di Zacco con una naise. Sono nascuto netto 9 anni e mezzo per il Monfraide e ho abitato come qua. Faceva talmente freddo, era lo 7 dicembre, faceva talmente freddo, mi piaceva vedere che tu, e mio padre che ho fatto centrale, che ho fatto un pacco di alcol, che con. E mi piaceva vedere che tu perché ti sei pas freddo, perché eri tutto venuto, come sei tu. E l'annato? En 1936. 36. Oui. Es di la comune de l'estrada? Dell'estrada, oui. E l'uomo? D'un terro, l'uomo? Mon padre? Non, l'uomo. Era de Seu Veneto també. Ma era vesí? Bé, nos hem maridat entre vesins, voilà. Vous êtes toujours coneguts? Tots on havíem treballat ensemble. Aquí missionaven ensemble, aquí tuaven el porc ensemble, aquí tuaven els canars ensemble, aquí plumaven les auques ensemble. Havíem tots treballat ensemble. E el papa e la mamma, de què fazieu allà? Bé, mon pare era nascut a Seu Veneto, egalament, e ma mare era nascuda al Ronzo, al Joanès, al comune del Ronzo. Al Ronzo. Voilà. E così era che lo voglio? Era pas bello. Era pas bello. E de què fazieu venir per fer-lo vengut? E bé, cauca fedo, hi havia de vacos, cauca vaca, e voilà. Eres nombroses de família? E bé, s'han estat 3, e mi sono trovata tutta sola. A tenir una sorella che non ha l'asma infantile, brutte pas, e mon frate, a 2 anni e mezzo, che ha tuato per tonnerre, l'eclair, quoi, sulla mattina a scuotere. Aveva 9 anni e mezzo. Pas possible. Oui. Encore arriva beaucoup? Eh bé, non hauria pas dit tot arribar, mais segurament en qual pare que ho fava la batusa, a me de fioc, a me de buès. E poi a sta zero de brancar cuor els fiols elèctriques per fa virar la que ho fisa. Segurament era d'il·luminat, egalament. Havia un pac un fund de garbier, demorava pac carco garbo, e diero, e tronava, diero se podíem finir per saugar el blat. Finiero bé, me l'occupava l'olio sulla mattina e succhettioat fodroiat sul cop. E sai che ho fatto un rolle da fa. E ne poi io tuavo plamaites perché hi havia un po' che havia una furca a la mà e la fluflida li prengué la furca de per la mà e l'anat entampar que podia atrapar qualcun en fassa per ell. Fet un rolle da fa. E io e la mare eren entrint de fa de fornars perché sognava bel cuor de porcs e vendiau de pucells, cosa che mai reportava all'epoca perché tutto il mondo dintre uno stal aveva 1 o 2 porcs e non vengero suonar che venguessin vite. Bon, cantora perché 9 anni che non veia qua, a imitare dire che è qua penibile, Bon. E la voglio dell'uomo? Era un altro voglio, la mema. E facevo la même production? Facevo la mema, oui. Facevo la mema, oui. Fa che las avesse mettute insieme la due voglio? Voilà, abbiamo mettute insieme la due voglio. E abbiamo, quan anava bé, el treball començava a pla, era un ancien d'Algerí, partiet en Algerí, i potiet bel cuopaval del climat. Del climat, perquè facia sovint de garda de nuet, encara s'ho pelat, tornet, e poi s'ho pelat encara. Se che patisce mai, lo zun, una cosa che stufava,
e l'unia de Garda, quan arribava a 3 hores del matí, ero totes i mustes, e un fred, me crentava un fred. Jo estava desperta, ara me n'havia fred. S'ha sentat nel succat de molida, de tot això. E morieta 51 anni. Fa che di piedi 51 anni sui vius. E per de che lo tornero suna? Perché ella aveva acabato il servizio? Perché ja la guerra era pas finita, havia acabat, e cario de munt e lo tornero a sonar. E sapesse sendero a Val? Un terro a Val? In Tunisia si dia tu, sì. Se parlo, non lo direi pas esattamente. In Tunisia tornet. E vous aviez contato un po' ce che gli facevo fare a Val? Come treball? A Val, come treball, guardava principalmente la nuet tutta qua. E un cop prenguet un colonel per anar a portar un missatge amb aquelles grosses meia d'ancien dels heridi la sala, més cuto, segurament. Dins aquelles grosses furgons, fent aquelles grosses, sai pas si les apelavo, aquelles rotors. Prenia aquell colonel que portava un missatge e tombero su una banda, a l'Uem c'era una banda de Fedlagà che aveva tampata la ruta e un uomo sulla ruta ha fet força abans a rechiure, hi havia un balat de bons, havia un paquet de pou que tombessa dins el balat, ha fet viret. E finalment se'n tornero e susquero saugat. E los altres se fotero bé de res, me lo poquero pas d'atrapar. Jo vaig pas que una bala que trou que tindria el petats que ja ho havia de res, e vengué a se posar entre miets e les dus. E el que me portava el missatge, el manzet el papier. Perquè soc casa pas de volat, manzet el papier. E aquell bon home petit estava su l'espatlla i facia «Oh, diran, m'ha salvat la vida». Tremolava com un molir. He guanyat la reconeixença de la nació, mon cua. Ah bon? E voilà. Avete una medaglia? Per una medaglia amb un papier. Ah bon. Amb la reconeixença, les escritures de... Voilà. Ero una brava pou per ell. Ah, c'era un pou, oui. E voilà. Allons continuer un peu sur la boria. Est-ce que nous pouvez expliquer un peu le travail de l'Aifenno, un copero del temps de la mamma? Oh, a quell'epoca io ero tutta pizzuno, ero perché mio pere e mia mera, perché mia sorella era morta, aveva 22 anni, e mio frate 19 anni miei, e morieron 6 mesi un dell'altro, solamente, e io avevo perché 9 anni miei, e quan taleu que busquero, lo era un brià de font per guardar la feda, sempre aquí, per adussar, e poi, che era un così caro, poi vingué qualcun de l'Erau, che paticiou val a mangiar e tutto qua, de moret un parell d'ons o 3 pas. E poi après me mettero io al treball, allora anava a guardar de fedos, me n'hi havia pas de bel truppello in copera, havia un co che m'aduzzava e demorava il piede io, poi me n'anava di luogo, e arrivava dentro al riu de Tifu, al riu Brenghier, a me la fedas, e me carravi, tricotavi, una vesina mi prenguet la fenna che è passata davanti a qui, sua figlia mi aveva preso a tricotare, mi aveva fatto un pizzo tricot, e si de suite. E passava il tempo come qua, nos amusava. Havia un po' de pupe, havia un po' d'aglio corrente, havia un po'... sai que havia un po' de... Hi havia pas res dins copera. Hi havia pas res. A l'hora que nos amusaven, ho tricotaven. Una edició, jo començava a pla i mai l'etí, perquè se n'ha estat una família, un pau, totes embriat intel·lectuals, el treball de labor, plaments, totes. A l'hora... Començava jo a llegir, embriat de llibres, un importe de caiers. E così si fa che hi havia dei libri all'hostal? Hi havia che mon pare havia anat a la guerra, havia après, com era partit a tots els anys a la guerra,
havia pres a la guerra de 14. Havia començat a passar 3 mesos a Perpignan per aprendre a tenir un fusil e d'aquí muntat una a la Somme, a la guerra. E la guerra una che ho fatto un altro lavoro. Allora havia una sorella che era partita a París, perché ero sin de famiglia ells. Havia 2, 3, 4 suores e ell faceva lo cinquième, era il pizzube. E havia una suora che era maritata a París amunt perquè havia pres un lauserien. Aquell lauserien era vengut per fer el camí de ferro que hauríeu fet sul tar. E allora Piei era demorat sempre aquí, hi havia la festa, in copera, tot el món anava a la festa. S'erau coneguts aquí e Piei partia amb el lauserien per anar a París. El lauserien començat a París d'anar a muntar de boers, de carbul, la vull dir, sabés com. Bon. Piei après, ho dit que puc pas anar, que és de treball trop penible. Allora prenguet una diligenza in París. Allora si mettette a la diligenza e sa fenno pagava il caffè il matís a aquells che voleu viure il caffè. E poi havia un'altra suora che havia studiat, havia avuto diplomes de mestre de scuola. Ma che solamente sapeva cosa era un tempo come tu era nata alla scuola libera. Allora alla scuola libera, pa di mestre així del nostre país. Que mi tocó dir, me'n vau a la suora, a París. Diero, vabbè, il motivo un fai di imbrià di caffè, poi per un imbrià di croissant, per aquí no vam mettere a fai di crumpar aquí quan, e ho ballarem. E treballarem totes les dues ensemble. E poi s'ha repres mon pare, que era a la guerra, per tornar a l'hostal. Que estiu, ancora trollem, bien sûr. Allora cantate quauquetzun, dic anava bé, la sorra a París, per dir, la Somme era pas trollem, havia 3 uns, ancora tu sé que havia. E un bunzun, hi ha estat un alemany, un belge, e pas de corrier per partir en Bèlgica. Aquell pobre home era dins tots els estats, dire que s'anà a la guerra així, que patissent tant, e pourrait pas partir 3 uns a veure de mon hostal. E mon pare li dit, escuta, si vuoi venire, io ho una sorella a París, ma sabes, a pas de liet, pourras pas cuzzare a París. Home li dit, així cuzzam per terra, sulla farieides, encara no cal mettere de farieides. Quanta cosa si moste, sarebbe millor encara sul ponte che non pas sulla farieides. E bé, allora veni, e vinguet. E aquell tipe demorat 3 junts amb la suora, amb la tanta, e parlàrem, sembla, coneixíem aviat com havia estudiat. Quan torna a partir, el pare dit, Dios, la tia una suora, si ella escrivia i me respondria pas, poi gli ho detto di saber parlarmi, potevi ascoltare di che rescos. E poi finalmente ho cominciato. Se maridero. E allora, di chi era quell'uomo? Petard, era un musicien. Los parents, quand te molleta qua, un musicien. Me prendrà pas un musicien, sai che è pas corì come figlia per prendere un musicien. Ma di che si schietta aquell musicien? Jusqu'à un musicien de la garda républicaine del rei Baudouin en Bèlgique. Et voilà, que davant la pas a l'hostal sense maridar a l'època. Allora, que fa partir els papiers de l'església, del baptême, de tot el que vorrà, de la comuna, en Bèlgica, més que solament la fer esperar un brave pau, perquè voleu pas que se prengués a qualcun com me, sense saber de què era. E poi finalment se n'ha anat en Bèlgica, e aquell musicien que un troisième des 3 premiers musiciens de la garda républicaine. E ma tante ha suscat una fenna de la troisième.
E sai les fotos, e depurí de fotos de la Garda Republicana. Quan no marideren, amb en Marcel, nosaltres cap en Bèlgica, a la Garda Republicana per dir e fa che hai visto tot qua. Un po' di storia. Oui, Et le papa est à la guerre de la Somme. De la Somme. Et vous aviez contato un peu? Ah oui, aquí il potiero, Aquí il potiero, giusto quando ti è arrivato al debut, che avevo un po' che era come gli altri. Allora, l'estiu come l'hivern, fa 2 anys, quand même és complet. L'estiu come el bel pare hi era, ell era dins la Marne, el bel pare. El bel pare, il potietto també, el bel pare ha un obús que ha esclatat la cavilla, i que era l'uosa, que era embriaguatus de tutta la vida, qua. E poi après el pare, ell faceva se che comandavo per dire perché tio si revirà, queria marxar, e marxavo, e hi havia de morts, no us contava que hi havia de morts. Passava de cons que hi havia de morts, com en copera les lliures pausava les garbes. E aquí hi havia els xavals, aquí hi havia els oficials que passaven els xavals que patissió de la cau l'estiu, e del fred l'hivern, del set e del pa. El pa sostut, a cosa que no mancava mai. E com feia tant de cau, sovint que havia plogut la nit, perquè hi plovia mai que així, que a més a l'Alemanya és un país que és trempe més. E bé, si disputava un briadaio di lupe dell'ase, della cavallo, per dire di tirare un briadaio per se mugliare un bria la lingua. E bé, l'aio era ruzza di sangue. E bé, dicevo, che l'avevo viscut, per dire che veritat qua. E un cop attraversava encara un camp, hi havia un mort que n'he fet un baun viu. Encara que facia un salt en macabé i fotat un cotepè. Me lo dicevo, l'uomo lo ven come la bestia alla guerra. E dico che io era stata demorata di fuori, che potevo pas entrare, quando avevo occupato il velat, ero di cada costat e potevo pas entrare, allora se facevo dell'erba per s'amagare. E un son demorat tot un son dell'erba per poter arrivare a rampar dell'erba, per poter arrivare alla tranzata, e quando arrivate alla tranzata, fa qualche rigurdelata della tranzata, e che lui era arrivato e diceva, te lava, mio tremò, non ti croia mort, perché la pelava qualche tremò. Tremuliero. Tremuliera. Oui. Et est-ce que avez aussi parlé des moments de fraternité à Moulins? Ah oui, quand après le service des officiers, que j'ai gagné, que j'ai pas cas de mort, ell, ce qui n'est pas mort, et le qui era mel de l'altre costat, ce qui n'era pas mort ni l'altre, e bé, el metero per servir el més als oficiers. E allora aquí penso que la vida m'era più ragionable, perché anava a servir e demandava per servir così direi, los que ero a la guerra, l'equip que havia, demandava una porció de mai o 2 de mai, e allora la distribuïàvem i que dir, ero content, els altres que ens nanet i lo planteau i diu, o quan te regrettarem un pobre tremor. Et aviez perdu des amis à Moulins? Des copines? N'havia d'amics a un, oui, mais après se tornaron pas veure, que du partiet. Jo sé de mort, tarament de morts a un. Et le Béziers, le bel père, era son amic? Ah, ma ero pensionat, se veig pas de tota la guerra. Ell era de la Somme e ell era de la Marne. Se veig pas de tota la guerra. E tornarono tutte e due? E tornarono tutte e due.
tornèrent totes E dues. fa che din la vida, ne parlavamo après, no? Ah oui, de suite, de lungo, quand tu avais un porc, claro. Me basta si preso un crayon per scrivere, che raccontavo tutto qua. Me la mia mera, o la mera mera, dicevo, restaste che facevi fremia, me sai che dices. E voilà, e voilà. Ah, la guerra de 14, això que és terrible, eh? El paticieu del terreny, paticieu del... Alara ramassava de gravels, menjava les herbes totes. N'hi havia que havia menjat de rat, de cats. Ell que més havia pas mai menjat a qua, però n'hi havia que havia menjat de cat, de rat, més, tarament havia el terreny. Guardava, eren temps, immediat, com a visquem. Sei pas, sei escrit que jo, me'n feien, quan eren temps, guerra, religió, bon. Allora hi havia de curats aquí, perquè hi havia homes de 50 anys, de 60, hi havia pedazes, hi havia tot el món feia la guerra aquí. E allora hi havia de curats, pas de sotana, e allora anava a dir que jo a la messa, com podíeu, dins un buc, s'amagar. Fèieu la messa, guardàveu una gota de vi, si podíeu la beure, dins un dedal, e els homes guardaven un crostó de pa de 15 tons dins la porta de loro, apel·laveu coi, una barreia. E allora si partazzaveu o menjaveu aquell crostó de pa, che era com la catellet, segurament. E dicevo, me allora, quan t'accoppetes sul cap, tu te volevo essere il pel curat. Lo semblava. Erano los pes terribles de fuera, e poi, quando capitavo de sus, tutto volevo essere il pel curat. E il curat lo diceva, non mi de messo su un reixat d'aure, per aquí o per terra, com podíeu, e poi se'n tornava la guerra. E il papà che vi contava qua? Il papà nos contava qua. E oui. Ma tant que era la guerra, vuol dir que menjavo, n'importa. Allora volevo raccontare che è stata così. Quando era la guerra, amb el copin que havíeu, anava a cercar, un cop anava a cercar dins un pesquet, com si havia de dolceta d'aigua. Volevo ramassar qua, e anava una qua d'aquella fenna, che havia una fenna e una figlia, che havia l'uomo alla guerra, che si batté contro mon pare e contro aquell... E li dicevo, vous croyez que c'est pas malheureux, il disait en francès, perquè parlava en francès, que m'avait reçu le bord de... Vous croyez que c'est pas malheureux? Moi, je vous soigne avec plaisir. Et dire que vous, si vous voyez mon mari sur la ligne, vous y tirez dessus, et si mon mari vous voit sur la ligne, il vous tire dessus. Vous voyez ce que c'est la guerre, dis je. Mais vous croyez qu'on aurait de se faire la guerre? Mais c'est vrai, ça, è verità qua. E allora lo faceva, metteva un bria d'olio, un bria de vinagre, un bria de sal, e mangiavo qua, perché solamente aquell cop. Aquella dolcetta, lo fottette, il mal de ventre, vuol dir pas la suite. Le vostre papa era un monsieur intellectuel. Et cum beggiaire aget après la guerre de tutto qua? Après la guerra de tutto qua, el que raccontava era pas interessant, bien sûr, quan parlava d'aquelles morts quan queria muntar el front. Un cop n'hi havia un que, quan era que comandava, que li didia, oh, mais je ne reviendrai pas, je sais que je ne reviendrai pas. Tire-moi une balle dans un pied, et mon pare li didia, mais tu peux pas faire de quoi, savais que peux pas faire de quoi. E bé, dies partieren, lo surveilleren, ma tot non agazzaven res, lo tenesse vidat, appena vara di la tampa, mort sul cop. I queria partir francament, sense avere por, començava. Ma el que havia por anava per l'hivern. Ah, ça a été terrible, la guerra de 14. Ça vraiment... Regreti pas una causa que em raccontava tutto qua,
così ho pas escrit. Oui. He tornat també les medalles de caporale, de tutto qua. E lui il pera també, 1 de mai perché avevo la blessura alla caviglia. Et la guerre des 40 ans? Ah, la fer-ho pa. Lui il pera partiet in tros a Millau, la guerra so che è finita. Mon pere resatet lo depart e non té pas besoin e fa che di morire all'ostal. All'ostal me n'avíeu besoin de morir a l'hostal, perquè començava a dir que cal recomençar per ell e vam pas acabar. E voilà. Et de ce qui s'est repassé dans le pays, ne parlez-vous del molí de Clari ou tout à coup, la résistance Ah du oui, maquis? ah oui, oui, ah oui. Et de què disions? Ah bé, al molí de Clari, plus tard, hi ha estat que era vengut d'aquelles que era contra, que utilitzava, el votiu era igual. Era passat, era tornat de la guerra aquí, mon pare. Era tornat de la guerra e m'havia presa per guardar la fedes. Eren anat al pied al que pelaven. Hi havia un pied pelava con il piede les 3 combes, hi havia un repère aquí. E eren arribar qualcun que muntava, que venia de fer-se un altre, que partia de l'altre costat, de Valverdier. E el pare mi dit, demorem pas aquí, prenguem la fedes i anem a l'hostal. E quan arribaren a l'hostal, hi havia d'alemans que eren venuts del vilatge, eren anats al peu d'una piluna que hi havia encara plantada del corrent, que començava de corrent, que venia del Molí de Mar, a Val. E diet, venguero pas a l'hostal a gatero pas res. Ma aviam l'ai, de tot un aviam l'ai, perquè aquí era finida la guerra, que a me per nosaltres era pas per ell, era più tard qua. Bon, anem a parlar un peu del vilatge. Est-ce que avais invece de raccontar quelqu'un qui s'est passé ici ou No, lo vilatge... ou quelqu'un que vous marquet? Lo vilatge era bel, en copera, era una pagaire, e voilà. E la venyora encara menys en 6 Sai pas de què vull dir. En copera, mulgeu la feta dins una sella, portàveu pagaire de lat, fèieu pagaire d'arcer, mero contents. Alhora, en farsa hi havia una altra ferma aquí, eren a l'escola, que la filla, em sembla, guardava la feta de l'altre costat. E cantava a Remonda, me cantava bien aquella tipessa, e non mettiansi le scarie di cocchio per l'escutar. E a l'escola cantaven a bé, non faceu cantar la messa. Del nostre país, les cantaren joves, anaven a cantar la messa, havia un mestre, era l'ahir que portant, havia cosell que menava l'harmonion, e a la sortida de la messa no facia repetir la messa per l'inici després, e no facia cantar, e cantaven en latí, tota la messa en latí. Alhora hi havia de costes, de papers aquí, hi havia un classat que havien sovint treballat ensemble, e cantaven la messa en latí. Alhora Costas cantava dins el cor, e l'altra gent dins nostra capella, respondien en latí, cantaven. Nos reuneixien ensemble, nos tocaven la mà, nos facien en putu, eren contentes, que nos trobaven dins una festa. Tot el món anava a la festa, hi havia una festa a Saona, hi havia una festa a l'Estrada. Els papers, hi havia en Martí, nos feia rir en Martí. Quan feien una festa, començaven de no donar tot l'amor, nos encoquillaven totes ensemble, i feien una ronda, una ronda, i nos desplaçaven, i puf, tot aqua tombava per terra. Los viels, los joves, un sur l'altre, risian. Et à quel Martí, de què faisions? Martí sonava les campones, sonava mietzun, i nos enterrava, malerosament. Et avait un peu truffaire? Oh, tot a fet, oui, s'havia tot en quicon. Et le pichounou, qu'est-ce qu'il s'appelle là-bas? Martí aussi? Adrien Martí. Bon. Et après, est-ce que vous vous souvenez d'un goût ou d'une odeur de l'enfance? De qui compte debout ou de pas bout? Oh, bé, quan eren pitxunos, hi havia un parell de vacos, quan hi havia l'ovedel, havien de lat,
E quan hi havia pa de lat, queria beure el supo per anar a l'escola. A quella vola che la supo. Pure io parlavo al matì, e l'ulazza quando parlava, me la supo io per res a fa. Me che sicuramente prendiamo, non vogliamo, in qua pareva di castagnes, e facevo su là di castagnes. Allora non parava un parell di plampun di castagna che prendevano alla pozza e che mangiavano 10 euros. E poi allora qui a Zazolaia che l'hanno parato un parell. Poi après, quando c'erano i dozzons, passate un bulanzier che faceva dei pa di mezzo redondo, come qua. E allora vogliamo di blat, 1 chilo di blat, faceva 1 chilo di pa. E un palo pa, e avevano di pa. E portava di buon pa, avevano di buon pa. Mon pere se restava pa di mangiare pa, diceva, dire che hai tanti pati di pa e che ara sto. E allora, poi passato aquel bulanzier, si metteva a portare qualche macaroni, in pro chissà che cominciava a sortire perché hi havia pa di tutto qua in qua per la campagna. Allora, poi venguette e là. Insomma che l'uomo ha fatto a mia madre, dice, oh che porti chi con de vous che sta nata, porti chi con de vous se ne volia che un pa, qualche sau contava, faceva de sau, dice, a me de pa, qua seria vous, mi crompete una tabletta de là. Me acuerdo avevo, sé che là, me che mi vogliava pa che un pizzo carrato come qua, per andare alla scuola, e lo prendiai di la pozza per lo mangiare alla recreazione. E quando cominciai a mangiare cogna, io che dicevo, oh, di che mangi tu? Che ti mangi tu? E tutto volevo vedere quel sacco là. E ne volevo vedere un'ambriata così, allora una pezza guardata così, me che io vi pagai il sacco là. Poi io preso. Me che una vita ben menata. E poi io preso che io una kerre, io ho cominciato in un ferrato una kerre là io al pus, io avevo una pompa. Encara havia una pompa perché ne avevo forza che la montavo a me. E poi in si de suite la vita veniva pizzu a pizzu. Tu avevano 2 porti lo stal, allora lo vicino aduzzavo, erano 2 o 3, lo vesito, tutto quello che io tu allo porco, lavava la stripa, e per se là tutto qua, e fa la salsiccia, e lo salsicciato, e lo milsato, e lo boccale, e lo grottuse. E rimarauta, lo trasia mezz'una, e rimarauta, avevi mal di stomaco e non poteva mai, taramente, aquelle grottus, aquelle grais, Meu men pensava in tutta l'annata, voilà. E facevano dei truffetti, e queria di roba dei truffetti, acqua taissata, e fa dei truffetti a minarsi, a mino cavallo. Allora quando c'eri una dozzina d'onde, già cominciavi, queria menare lo zoval, sull'arreo, queria dormire all'arreo. Marcel, che aveva 3 onde mai che io, e mettendo che l'avevo chiuso su quella crente, e los papés, los parents, e dei truffetti all'arreo. Allora, las pulos del Besís, cantero al pez del sal, las pulos, los canals del Besís. E venia, tutto era campestre in copera. Acqua venia, e piccola, e desplazava los truffetti, e los canals prendevano los truffetti. Ma tutto il mondo era contento, tutto il mondo si rigiò, tutto il mondo, non aveva pas dit che tieso, tutto il mondo era contento. On vivait une vie de fête tous les jours. Et maintenant, les n'avez pas de goût, de disparaître, o que passa en voiture, o que passa en tracteur, lo pizzul, lo calvite estufa perché l'auto non calestre più grosse, e si desvita. Mais c'est pas possible ce que la vie a changé. Merci Chloé per tutto ciò, vous regarderions toute la journée. Oh. Et la langue occitane, l'avez toujours parlé. Ah ben oui, Ouais. sono nascuda a me. Et continuez un peu de la parler? Ho saputo, oui, perché le fon che sono io, non può pas parlare. E dici, me lo prendrà pas, lo può tu. Ah, può de pas.